Oh ya tuh Bang Kambita. Cuma sero-sero ini ya di ramponin de tarampak. Iya, akan menjawab atau tidak kita Bang Kambita. Kedong mulai dipakai dan ke alubukia. Ya tuh kedong mulai dipakaian kalau sambalian ada apa bisa itu adalah. Iya, tak apa ini gambar oke. Jadi ya tuh kedong kamu tuh makarapu. Ya tuh na di alam ribuan ini semua lagi pakai dan alubukia Pak, itu tahap pertama. Ya untuk kedong mulai dipasang untuk tahap kedua, tak apa bisa itu. Para kayak mau corona man tak pada mengalese, nah lo buat review nanti. Melong nih. Tabe lako kita masuk nasang. Simon lako kita
anggamay nakararak te kamakarorungan lang ti allo totemo labi nalako diong suling kararana Pak Buntuan Ranu to di potan ite kasale lante lili na padang rile atung tumanda uran de palai te dandanan sangka usapu pokok borisan rarana dan palelean lante lili na rinding daun itu sapan kuah-kuah toroan to parenge analako mintu to tirandu kubarana kalando lamba paunganan tumarasad na ote panito disembang daw telanda siayoka daw ote alang mak dandan panito mak paran-paran kumua sanda suka anamo barra amai sona sundum pelelen namo di kararuan ladi rundu nambulo dandan pasalinan lante atu totemo tulana po bayu sielena lana pododo sangkalamana tedawa sosi sasindo turu-turu to mama roh retoleaga natarana kaballa malasu na digente to makula sasindo siangane ne hermin kumua da anatiramban tua ami da analipang parayami kumua tumbari aku na mama tindo bongingku roh re tindo karoenku lanti atu totemo kulangan di sabu urara ditundan madi di ruyang kaborok ilanti allo totemo lante kulla di randelulangan apa belana inde dandanan sangka tupuramo di saladanan rebongan didi di yang balaran nampak dirarukanmu aparan kayu-kayu di yang ranteang tuyu analimbong lorong kana tasik ta bitarunona anak kami dadian kong simikianakan sulamintu toroto marapu domai tetongkonan limbong lantia lo totemo panang siulang na sulapan dan lumbalayan na bilangan ditundan mali di ruyang kaboro lan katindoan mi kumua ladi rundu nambulo mo langan ladi tete malayak mo dandanan sangka mandak di tulang benito romatindo dia narara tilupi do tilangi ditoke tambah nabaka lan tililik na padang rileatung to kumua langam mola di saladan ada anak tongkonan layu sangka na layu na dan palelean la di paling momor koli supalami kamu sindo sia nene hermin kumua den nasi upa mili supalai paling petalu untuk kita runo bilana lah siang baralamba mo kami puang titanan talu do masuang kana to pawanganan kumua 42 pa iya ka atu menina misa nala dan nari rata pakai namulan alubupia pak atu tahap pertama jadi pengkilalang iba kami tekamu to mangla to kumoko iya tu bumbuna tete dong tang la di sabu pato mangala nalan kumako yang mola di pak bumbunan pak tu la di pak pasuntunan lan alubutia allo to temo allo masiang allo dong bongi kalung bongi iya da ami leaga pak tu da ami maling kamu to mangala kumako lama joren komi atun nemani ipetambay itu dong meminta adem pasoro ami lamai uluba apa ba atu lamai te tarap patongkonan te pangalami sangadian atu ditanda mo kumua ya tu ladi kolai mo salun nati alo totemo ya te jo sene ari na ya te Papa Alisa ya bukan mapa mantap tidak ini jo maluto bagus ta pemukti kali ta do tira ana to
Ya yang teh zona ampe kong pending itu aja mulu dulu para karakai. Iya. Iyan na Pak Lambuk tunu kadeten alu kutuka to. Ia tu gandang kenloni pertanda tahapan
prosesi duka cita melangkah lagi. Yang noni kandang lauran dan danan sangka dalam prosesi 1 hari. Jadi yang nala tumengkau motu ada noni oma itu kandang. Nah yang nadi toke itu kandang. Den natuna nadi toke itu kandang misa. Den natuna nadi toke ada 2. Tapi yang nadi toke mau ada 2. Tak mau lauran dawan atau. Jadi jangan sampai semua di toke itu kandang. Nah hanya hiasan belaka itu mengandung arti dan makna, mempunyai peran dalam prosesi adat setiap saat. Jadi atuna toteno di patarusu tu gandang batuna ta kumua la tunengka motu ada. Dadiana dako oton ala tunengka motu ada si laurana si tangke pengalakna ko di panunya motu gandang to. Kusi bang siang lo masiang lo dong bongi lo talung bongi selako ma parempe ta. Yang moto kukuani na kukuha patarusu itu gandang na di patunengka si ada. Tapahang melong isola nasang. Jadi aku kamu teman-teman kisulu tung pasaka te bayi la dipakai jong barira bami mai. Belan noni mutu kandang sa patumengka itu ada. Pako tabe ko syok sisidi te dandanan sangka diong riwan malabi tamasola nasang. Susi tu kupokada nina aku moa. Iyan na noni tu kandang batunan atau kumua la tumengka tu dandanan sangka ba tu maalalan nada. Tangan yang nasa tu tahu bisa dirapai. Nangan tongkonan pia. Jadi susiri banang si ulang na tuan mak kombongan te toruan to parenge. Semua tapa matua itu kami tapa banu karurungan mi tapa matasa kami te dandanan sangka manda tak kasir idatu masola nasang nakua kada todolo kumua ditoke tamba nabaka dian na batu silambi tang na rato ibombang tang na talan dian dilo.